Si Papa ba niya hospital pero ipauli dayon. Ano man, galayan niya pamati. Yo, what's up you guys? This is Lowell Cuevas and you're watching the Disney Channel. Mag-jogging daw niya ko later. Basta hit like and subscribe kung gusto ninyo nga mag-vlog ko nga makaligo para karon. So maligo na ko in 3 in 3 2 1. Yes! Muna ko ligo. Fresh na ako. Wala lang ko kapanood live ha. Mato na ko sa destination kay almost 5:30 na sa hapon. Let's go. Before di ko mulakaw mga amigos, mukanta sa ako. I gotta swing from the chandelier, the chandelier. Tara, mulakaw na dyan ko. What's up guys? Na ako ron sa City Mall ng Mall Ranal City. Nagatang ko Pericar. What's up mga amigos? Naabot ako sa jigginganan. Akong car. Lagan! Kaya makasabanta. We the best music. Another one. Tuy! Tuy! Cute what? The street chat. Kuato. Sulod na daw ko. So, magidugay-dugaya na eh. Let's go. Ain't on my baby. Bye. Sulod na ta sa complex. Gandang bye. Mga brad, nakasulod na dyan dadari sa complex. Oh, pwede na akong mag-exercise. Kasi sila ka-jogging ako. Exercise ako taon. Vlogging. Vlog is life. Sinadara. Sa mga nakibalo dara, kung sa inadara please hibalo ako sa comments niya. Hit like and subscribe. Ay kalimut ha, like para kung naganan mo sa video na ako o sa vlog na ako karon. Yeah, subscribe po para ma-inspire kung magpagdagang vlog. Like and subscribe. Magbulag ra mo Lolo,
Lagan pa, Lo. Lo. Lo, lagan pa. Lo. Lolo. Lagan pa. Yes. Ma. Asa na ka? Ma! Asa na ka? Mama! Wah! Brad, ibugay ko nimo, Brad. As in, Brad, gwapo kay ka. Basta, magkaanak ba ka ta, Brad? Basin ba sa? Mag-adapt lang ta. Yes, mag-jogging na meron ko sa akong kauban. Pero stretching sa mite, mamaulan yan. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh. Wala kay Lale. Ha? Wala, hindi friends. Joke lang. Yeah, amazing lagi ni amazing. Amazing. Handkerchief. Kunita rin. As in, motivating kayong kanta. I won't give up, na. Laga namin guys, so diri sa ako to. Focus ako sa jogging, healthy lifestyle. Wow So, naman. Check na kayong skies na white, na black, na I don't know what color is that. Cause baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. Pahinga na ko pa uli, gikan jogging. As in, contented na ko ato. Di na akong balik jogging. Let's go to the dark side. Kasi sayag sa ta. Hayag! Hayag! Please hayag, come to me. Come to me, hayag. Yay, hayag na jud. Nanalo ko sa hayag, Lord, ikaw na ba yan? Baho daw yung bornal. So di na lang, di na lang ko mubanganga. Di ba kung ikaw ang kanal? Dili, na ko yung award. Diyan. I-awardan ko sa eskwelahan. Bismat. Guys, palit na mag-sign nga no vendors allowed. Tag 30 lang. Maura to siya mong sorry guys. Bye. Ito siya akong vlog guys niya. Kung gusto pa mag mga dagang videos, visit lang sa akong YouTube channel nga namely Owal Cuevas Report niya. Kung gusto mo paan mo, ila-ila ko, add me on Facebook which is Owal Cuevas niya. Follow me on Instagram which is at WelloWello18 niya. Kung para ma-shoutout mo po sa video, just PM me. Ako i-shoutout po sa sulod akong video. By the way guys, mga onda. Been here all day. I've been here all night. I've been here all day, yeah. And boy, got me working so